Lakhain koi ratrok Dwarbaguri constituency angkang Dolamara Himai tiarong along kikimpon JJM scheme alang angkru ko ansi asai ki me kahino puthakabangki radatum thek prongkhangjang lason si JJM pen radatum aphan me sen alang kapajun longje aphan sarkar pen siding pondum bonta asaya mu ki klempi amu ki wang videra jok rada phana bangki pachi hok na kason si ki ongdung adimalong thek pon longlu lason si Dolamara Himai tiarong radatum aphan sitami me sen alang lapen lang ki sung pen ki pajok ponje aphan pura JJM scheme pen se mar pondum bonta non tang pamimia ko pen si lang ki dua dim ta hinulap laswang bong pen ka phirimi miang thega bangge rara phan lang pilo sitami lang ke bang pen mate water tenga de malong adip ka videra jong moko pai ke lang no pen ko mat ne oso jong si jang chok lipute sarkar pen adai cng maputa nang pachini dun halapu long le him pho phanta thang na dalam chingki ke pin pen si labang so jal jiwan mission scheme bidam ko bang so buthak long le him pho tumta ning duk lo pusi lam the chipaklang pon ringti ong de alam si kalau ko betum ta che than bom lo le yang se lo hal lang ke thian ta adim yang ke sei rui la pu asom si dokol lo ke la so bonaya phan bang ke bang tunang kok ko la dak along le ke ni li pe che pek lo along le dang li ke pek la along le che pek lo ang ka sakuri ma phan no pi ne la ta no puta record nang le lang poisa ta na pi pelang long le nam ta ke pelang long le nam ta pi pelang sakuri ta nang pi po ta nang ni ye lang da no la dak lang ke lang bang ko mani do ma dak bang ma bang lo isi pu dam lo te la rong sora ri smart tum phan toy po lang ave po palang dam po la se yang ke ala bun pin ni ta bun ga brata pa sai po la se ko rong so tu asal su ta ju la non son ta pa bu free a thak dak ai lo la thak la aku ba be di ave ku ke di ku ke la ta alo jam et ma alo jam kali ha ko na tu puisi bang ke jam do bon ju jam dei la na bang ke dam ne kulok News Report KTV News